Mungu atusaidie. Natafuta kufundisha kidogo hapa kuhusu pointi mbili zilibaki. Pointi ya kwanza ambayo imesema pointi ya sita, kwa maana kuna pointi 7. Pointi ya 6 ambayo nitasema ni kuhusu vidonda ambayo inatokana na ukosefu ya uzazi, kukosewa na uzazi, manque de progeniture, kukosewa na uzazi. Na kisha kuna vidonda vingine inatokana kuhusu gérance ya watoto, la manque de gérance des enfants. Pale nao nitaongea kuhusu sisi watumishi wa Mungu, gérance ya watoto wetu wachungaji. Soi-disant que pale njo mapepo yote nakimbiaka mareture tunafukuzaka inaenda kwa wale watoto wetu, naye natuletea jaraha za mingi sana, vidonda vya mingi. Na hii ambayo kosewa na mtoto nayo natuletea shida, natuletea matatizo, natuletea shida. Basi acha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa neema yako kubwa. Tunaacha muda hii katika mikononi mwako. Tunahitaji Roho yako Mtakatifu ipate kutuongoza, itupatie tena ufahamu, elimu, na kwa kundi yetu Bwana majeshi wote ambao wameifuata, tena maneno ipate kuwabariki, na ipate kugusa mtu mmoja, na ipate kubariki mtu mmoja, na ipate kufungua mtu mmoja na kufariji baba umoja na mama umoja. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba hivi, amen. Wapendwa, acha basi tuendeleshe somo yetu na tukamate pointi yetu ya 6 na ya 7. Kabla tuyaanza, tushukuru kwanza Mwenyezi Mungu aliyetupatia uhai na akatuchunga na akatulinda, akatupigania, akatulisha. Basi acha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasema asante kwa mchana nzuri, mchana amani ya usalama. Umetulinda, umetupigania. Ndio maana ninasema tena asante. Ninaweka Bwana majeshi mafundisho mikononi mwako, ya katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ndani ya kundi letu la ndoa ya Mkristo. Wewe ambao ulianza nasi na siku ya leo tunatapunguza pamoja nasi kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Acha neema ya usikilivu wema ikuwe katikati yetu sote. Acha mafundisho Bwana ina lengo kubwa ya kufariji na kubariki taifa lako. Ndio maana Mungu, ninaiacha mikononi mwako, na nguvu na uwezo katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi tunashukuru tena sana kwa viongozi wetu kutupanga, viongozi ambao Mungu anaendelea na kufunulia, viongozi ambao wanaendelea na kututia moyo, viongozi ambao wametupenda, viongozi ambao wana lengo kubwa ya kutengeneza ndoa ya Mkristo duniani pote. Mungu awabariki, awainue na watie nguvu, na tunasema asante kwa kututia ndani ya kundi kubwa. Tangu tumeingia ndani ya kundi, masiku na masiku tunasikia mambo mazuri. Ndio maana nasema asante. Mungu atubariki sote, familia yetu. Wapendwa wa ndugu zetu, wa ndugu wangu, nasema asante. Natafuta kuendelesha somo letu, na leo nitapunguzia na kesho itakuwa mwingine. Leo ni ndugu yenu Askofu Heritier Bamba, DRC Goma. Tuko pamoja na wapenda sana wandugu. Pointi yetu ya 6 na ya 7. Ya 6 imesema ya kwamba vidonda kutokana na ukosefu wa uzazi, na ya 7 itakuwa vidonda kutokana na manque ya gérance ya progeniture, kutokuweza kuchunga watoto. Kunatokea vidonda pale, au na tunaweza weza kuwachunga, lakini shida inatokea, kwa maana unasikia wanasemaka watoto ya wachungaji habakamatikaki, inawezekana mareturi na barudiliaka, na ile mareturi na bapigaka.
Lakini kwa sasa ninataka niongee kuhusu ile vidonda inatokana kufatana ukosefu wa uzazi, ile nayo iko problem serious kuma nyumba ya wachungaji, kuma nyumba ya Wakristo, probleme ya nguvu sana. Unasikia mwingine anasema mimi siku Abrahamu sitaweza bakia na Sara. Mie kama vile mama Chantal anasema napenda temanyaji sana, ndio maana mimi napendaka partager kenye niliona, kenye nilisikia na mimi nahakikisha kabisa ni kweli, na kingine kenye mimi mwenyewe niliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kukosewa na uzazi au kukosewa na uzao inaleta shida sana ndani ya ndoa ya Mkristo, shida sana. Hata na Abrahamu na Sara mulijionea shida sana, mpaka we peko najuliza Mungu anionake au ananionaka? Mi naombeaka wengine banachukua mimba banazaa, lakini mi peke sizae. Shida ni yangu mie bwana au shida ya mke wangu? Twende tukapime. Ukosewa ya uzao au uzazi ni kidonda ambao inavunja afya ya ngambo yote mbili. Ile inatuma hata mutu anaanza kujiswali, siningewaki bibi niache huyu nikakia jiterekeza kwa huyu mama, ona sabi vilikuwa. Na leo sana sana tunafuatiliaka njo ba mama sana, ye njo azalake. Sasa hapa niko na temanyaje mbili hapa tatu, ndakuwa mimi niachilia kwa mafundisho yetu. Nilitembea nchi fulani nikakuta avant mariage yote banababea ku hopitali baangalie eske muko compatible. Bakanuliza nanie Kongo mnafaka, mimi nikasema hapana, sie bo baishaanza kufanya, lakini hatuifanyake sana, tunaamini Mungu atatenda. Sasa hapana, ni ujinga. Kwa sasa hii bunyumbu nasikia kama Mungu roho inakupasukia kwa bibi fulani, nasema njoo wangu huyu, au ulimuoa kwa unabii sijue, au ulimuoa kwa ndoto, au mulioana kwa unabii kwa ndoto, au mulioana juu ya nini ya tuseme ya par circonstance fulani ya famille, ifo tuende oa ku famille ingine, ifo wende tu kuoa kwa famille ingine, wende tu kwa ile famille njo minapenda wewe kwa ile famille muliwana vile, au muliwana juu ya mabienfait fait tu. Alinisaidia sana ufie, mimi na sitamwacha huyu mama, mimi namuoa. Puf, munaingia mundoa, munaoana vizuri, munapendana, munangoa buzazi. Mwaka ya kwanza hakuna, mwaka ya pili hakuna, mwaka ya tatu hakuna, munasema twende tu ya ine hakuna, twende tu ya tano hakuna, twende tu ya sita hakuna, munafika mpaka ku ya 10 hakuna. Bon, binatugusa sasa kumwili, binatugusa ndani ya moyo, vidonda vya ndani vinaanza. Bwana anaanza rezone, bibi anaanza rezone. Hii niko nakwambia, vidonda, kukosea uzao, kosea uzazi, kuna kuza femme sterile biko Biblia. Subi nisema hata bibi ya Manoa, baba mama yake na Samson alikuwa sterile. Biblia inasema bien sterile, hakuwa nazaa. Njo huyo pasteri kule akanyambia hivi, ni Mkenya, akanyambia mchungaji, askofu, kuna wanaume wanakosa uzao, inabidi waende matibabu, wawatunzi, watibu huko. Ndio kuna nyambia, na ni kweli kuna wanawake nao wanaikosa.
Sasa shi tunajipanshaka wapi mwanamke tu juu njo portes ya ile mimba, lakini mwana ne transferaka ni ule bwana ifo ikutanane kule ndani njo kutokee shida sana, vidonda. Mwanamke anaanza kugonda na anakuwa na donc anapenda kitendo kikuwe wakati yote, angalie kama ataganyeta na miaka nayo iko naendelea. Veniri mi naanza zeeka, mi naanza komala sa ndakuwa na 70 njo nikazale katabakiaka na nini, ndampatiaka nini? Bibi naiko naangalia monopause ndao njo ile kumunjia, bwana niko naangalia avenir yake itakuwa nani atanizeekesha. Mi nataka kufasine heritier, si nataka kichezo. Banamuke yuko na retard ya conception ya mamiaka mingi, nervosité na maigresse na traumatisme, et c'est la même des choses kwa bwana, traumatisme na natafuta deuxième plan B. Ni nani azaa ile nakwaka vidonda sana vinaluma. Témoignage mwa ninayo, bwana moya banekala na bibi abazale benda ku hopital, banaombewa abazali, mimba aingie. Mkona ile témoignage mzuri na dairi. Kuko siku mwa nitafutaka sema mchungaji abaingize mwa hii group, tafuta kuita Dr. Ezra abaingize mwa hii group, nikabalomba babaingize mu group. Bwana akanyambia ni mchungaji, akanyambia papa, ukaniingiza mu group sasa ndakuwa nasikia mafundisho ya mingi, tutakia purupuka pamoja na bibi yangu, niache kwanza. Siku mwanda mtia hapa, bakafanya kontra, bibi na bwana bakaandika kartasi, balishafanya 20 ans bazali, 21 ans bazali. Ni mchungaji kena, niko nakuambia kikweli, na Mungu anajua kama niko nasema kweli. Hapa duniani kuna mambo. Bakafanya kontra, bakaandika, bibi akaandika, anaambia bwana, mimi nakuruhusu uzale na petite sere yangu. Bibi bwana naye akasema kuna shida, siwenje unetike bakie siri mimi na wewe. Bakaitisha petite sere, naye alishakawa kuolewa. Sasa akafika, bakaambia shemeki yako ni hivi na hivi na hivi. Bakaitika, bakasikilizana, ba Kristo basema kuna problema, kuna zambi. Bon, bwana akaanza akasema, lakini utakuwa nabifanya saa siku sana toka. Bwana akaanza, bakazala mtoto wa kwanza, bakazala mtoto wa pili, na mtoto wa tatu akakia kuingia mimba. Grand sera akagumuka, akasema kama ni hivi umkamatie ingine nyumba, lakini usilalake kule. Bibi akasema, bwana akasema hakuna shida, bora ni damu yako damu yetu, abakuambianaka na sisi abakutuambia. Niko mtu wa lazima sana kwa ile jamaa, me abakunyambiaka kwa bitu ya mingi ambao tunapitia nao, abakunyambiaka. Mimba ya tatu, bwana affection inaanza kuwa sana kule kwenye watoto wiko. Petite sœur propre wa mama, affection inaanza kuwa mingi, anza toka kule mavente na nakuye. Bibi anaanza mtombokea sehe, hivyo unaanza unatoka wapi? Kwa fulani, kwa fulani kila siku. Tunapasha mwangalia hata 3 fois musiku, mwezi, munane musemeni, hao defwa. Unaona watoto waligonjwa na nilikuwa sana watoto, ulikuwa acha watoto, asema mama, utasirika nini? Si balo watoto yako, si damu yako iko ndani. Mimi ni bwana yako. Familia ya bibi naye katomboka, mtoto wetu anazalaka na nani? Grand sera akaambia bwanake, ngoa mimi niende tengeneza. Pafa akamata bise walungu, akatengeneza na familia, akarudia, bakaacha mtoto pale.
ile mimba ikazaliwa. Huyu naye anaanza reklame atoko bwanake na dadangu, bwana, mimi unapasha kuwa nanipatia siku 3 huku na wewe siku 3 naye siku 3. Shida inaanza kuingia, shida ya sana. Bakatuita mkuye kwanza, kuko maneno. Tunafika kwele maneno, bwana anaanza explikia, bibi anaanza explikia na katara, anasema ile contrat siyue. Bwana anamwambia hakuna probleme, niko na audio nilitiaka mu disque dur, mwanga audio niliwekaka mu Google. Hii mzungu naisha tuwekea ma Google ya kuweka mabitu, fungula Google yake kama bitu gani hii, ma iPhone, shusha audio kusikia siku walikuwa kanaongea. Bibi akashangala. Bibi anasema ndatoka mu nyumba. Kama utatoka hiyo uko na 21 ndani, huyu kama na 7 8, munabakia tu muna konsome, munakuwa Lea na Recho. Sasa bwana akaona isha kwa panshe kule kasabu tukue na fariji na huyu, lakini yake yote ikakuwa kwa ule bwana, kwa ule bibi wa pili mulikuwa kena bibi yake. Akasema nini? Nililumia. Effectivement kaangalia bibi bwana kanenepa. Siku nilimuonaka ile siku ya kusamba, ona tumbo machafu apita bodo, paka mimi najuliza ni probleme gani? Akanyambia nilikuwa na kilonda ya 21. Hakuna mwanamke mimi napenda sawa bibi yangu, juu alinipatia solution. Mamo kubwa, kila kitu ni yeye. Ona leo mimi nakuwa na watoto. Umweni zali tena mwingine umwe bake baine. Tumalize hapa. Niko natafuta franga, twende tuikala tama Tanzania, tuikale nyumba moja sasa nabo wote bawili, tuchunge watoto. Na kazi ya Mungu inaendelee. Bandugu zangu, kuko zambi pale? Hakuna zambi. Point d'interrogation. Munasema nini? Lakini sisi tulimuonesha kuna zambi, akasema tutavijuaka mbinguni. Akasema tutavijuaka mbinguni. Lakini kia kushangaza mimi kilinifurahisha, Dieu est vivant. Katika ndoa uzawe na kosekana, funga roho. Unaweza sema sijua ulishazala. Bwana, ule mama wa kwanza akiabeba mimba, kubeba mimba bien, kwenda angalie viba mapasa 4 contre 2. Roho yake sasa jiulize, nifukuze huyu wa pili arudie au nibakie na huyu bibi yangu? Bibi nani anaweza mwambia kule usizali tena, manake mimi naanza saa produire. Ule fo arudi anageuka agara, pasteur anachanganikiwa, trouble naingia, afanye nini? Nikamwambia usilijulumiza wewe peke na kisu yako, na wewe peke uko nabii, uliza Mungu. Uyapata uzazi, uzao ya yakuwa, usikate tamaa. Dieu connaît ta destinée. Mungu anakujua kuliko we mwenyewe. Unabii njo yeye, na ya kwanza unabii ni neno. Anakujua kuliko we mwenyewe, anajua kesho yako na naimetrize paraporo yako. Usitese huyu mama haiko nazala samwani wei. Nitapenda tusome shahidi moja hapa kabla ya kumaliza hii voice. Ile inawaka sana ile kidonda juu auzali. Belle famille yote inashimama. Ule mwanamke azalaki wanakalisha marenyo. Oa. Au gisuko mchungaji huko mkristo upendi jua. Kwako ni nguba, kwako ni virunga, kwako ni ofisi, kwako sioko mvile gani. Bwana kamatia bibi mwa wa pili, seselka mugunga, kamatie mudaka, kamatie mumosho,
mukamatie sijue wapi, kama uko Kinshasa so mukamatie vivi kutuko ngambo ya mukamatie Kingasani ya mwisho, mukamatie kule mwisho, komsa ukwe na jua nakwenda mwangalia, unarudi huku hako asijue, ujifariji kule bibia kwaza, lakini wala uoa mwingine au mutoshe karema. Toujours mwanamke, vidonda vya ndani, vidonda ndani ya ndoa vya ndani, vyakosewa uzazi, uzao hakuna, unaikosa, machozi, kilio, insomni, unaangalia watoto njo mahopital, inaleta shida sana hili. Sina mengi ya kubambia kusema kama uwache ule mwanamke papa, unaweza muache, unaenda kule na utazala, na unaweza fanya rere, mwambie wewe ende pimo uzale kule, anaenda kule anazala. Kumbi mi napenda kitu moja yenye lifanyika ndani ya Biblia. Omba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka ni mkewe akachukua mimba. Kitu moja naweza sema, mwangalilie tu Mungu. Mungu njo anapanaka, Mungu njo analetaka batoto, Mungu njo analetaka. Mungu na kupatia temanyaji ya pili ya grand sere wetu wa pili mwetu kuhusu kuzala. Nataka kupatia temanyaji ya pili. Ita Mungu, ita baba. Banasema bie tasa. Rebeka alikuwa tasa, alitoka kwa butasa. Chose grave, mwenye alindaka mutafuta Eliezer na mwalimutumaka Abraham, kamwambia ule mwenye atakunisha ngamia zangu na atasema zikunishe zote, njo bibi ya mtoto wangu, na njo bakachagulia Isaka. Banaleta tasa. Kumbi tasa na zalaka, kumbi kuko tasa ya kike na tasa ya nyaume biko. Tutunziwe ndio na tuombe Mungu. Hivi vidonda vinatupigaka sana, sirtu sana. Mwanamke anashikuta imilie, ana bebe, ana mtoto ayazalaka kakitu kidogo tu kwa voisinage, ase basi washasikia machungu, hayasikia machungu. Mama, kama uko umu, kama uko na jamaa iko vile, mdogo yako, ndugu yako, asiogopi ile kidonda. Mungu anafikaka mwisho, anaifariji, anaifariji kabisa. Tasa, ombeni tu. Devoir ya kwanza ya baba kwa mama, usimuoneshe kama aufurahi na wao uzalaki na maovilation na maregle unapataka uzalaki. Nilienda angalia batoto ya shanga, niwapelekea mabiskuit na banini. Acha kufanya madiskuri ya kulumisha bibi yako juu azalaki. Kama ni wewe sasa, acha kufanya madiskuri kama mkuki ndani ya moyo wa bibi yako. Acha muoneshe ke atazala, mufariji mama. Acha kama uzalake au yazala unazalaka, acha kujitia muro ulifanya nini na ukutoshaka, siaingia pale. Ile kutokuzaa yako, kama pase yako ilikuwa pose au kutoshaka, na zingine na vingine vikaenda na vyako vilishaka na ulishaokoka, je peux faire encore na utazala juu shaokoka, ushakuwa kiumbe kipya. Sema wakisha samea zambi ile naisha, hakuna tena hukumu, utazala. Acha kurudilia le passé. Aseme ne vous souvenez pas aux événements passés. Vitu vilivyopita ulishaokoka, acha. Uko wa mupya katika Kristo na Kristo ndani yako. Christ est pour moi l'espérance de la gloire. Nitazaa.
niko garson wa kwanza mwetu, lakini kuna badada. Kuna dada yangu moya akaingia mbunyumba, tanto iko mkanisa, tanto iko mkanisa, ye peke tena ni medecin. Kaingia mbunyumba, tafuta mtoto apate, tafuta mtoto apate. Bwana anamsumbua mtoto, njo mtoto bwana kabebesha fie mwa mimba muka ya Bralima, kwa wale watoto wakubwa ya Bralima, kabebesha mimba kwa mtoto wa kontable omoya, akazala akakamatia ule bibi nyumba la bot. Dadangu yeye iko kule ngambo ya Place Mulamba, njo alikuwaka, kwa sasa haiko tena pala, shakatoka. Shida, dadangu ananiacha mimi, niko mchungaji mwao, ananiacha, anaacha Mungu. Tunakomana mjamaa ya Kikristo, bandugu wakamubeba Kalonge, kubeba kule Kalonge kama mfumo mwali mfanizia vitu gani kama vitu gani. Dadangu akakonsevoir, bakamwambia fa pane manimero ba témoin ba famille fala pane mabitu mingi, alipanda mangombe kama mbili, mabitu ya mingi. Siku ingine kontra yake na mfumu ifala leteka mfumu ka vitu gani kama nazala. Sasa kazala loengera mwingia akasabu le mfumu. Sasa hiki jina yangu na yake ni moya. Mfumu akanipata mu Facebook, akanitafuta. Sasa vile mwenye ananitafuta iko natafuta nimwombeye, kuna probleme, na mimi nikasema simshirika huyu tena wa papa. Basi nikamwandikia, nikamupa nimero, akaniita, tunaongea bien, aniambie kitu. Nikampatia adresi ya kanisa. A cette époque kanisa yetu Bukavu ilikuwa kula Fregate, hotel la Fregate kule yulu. Huko bengine njo bashaingia, lakini mimi ndio nilikuwa kapale vile. Tushakahama, tushakuwa fasi nyingine kote ya Tanganyika. Lakini a cette époque nilikuwa pale, nikampatia nimero, akasema mimi la Fregate. Akakia kapanda maeskalia, akanikuta kule yulu kwa la Fregate kule, tulikuwa na kanisa kule. Juu mzee wetu mwa kanisa ile njo nyumba yake ile. Apartement yabo balibagabuliaka pale. Akafika pale, baba wengine banabayua sana la Fregate famille Mbayo. Nikapokea sana ule mtumishi ule papa. Sasa nikamuona tu mubiro, roho yangu ikapasuka. Sekretari kwanza kanyambia tu ule frere yangu mwa kaambia, papa kuko mgeni hapa. Nikamwambia niko na mgeni, mniingizia yeye. Sasa kaingia mgeni na sasa tu nilimuona nikara tu roho ikapasuka. Mara mwa mgeni anaanza niongelesha. Sasa kanyongelesha kwanza. Kisha mgeni akanyambia, njoo vile wewe njoo dada kaka yake na fulani. Nikasema ndio, mimi niko kaka yake na fulani. Ndio unamjua? Sasa mimi namjua, mimi nakuya, niko na probleme naye. Alikiaka nitafuta Kalonge, akukuwa nazala, nikafanya matata yangu. Na njoo vile alibeba mimba akazala. Nilishajua kama nazala, juu mizimu ishanyambia. Lakini ngombe yangu mbili yenye ilipasha nipatia haiko nakia kunipatia hayo. Kwenye nilikuwa nikasikia roho inapasuka, chair de poule. Unaona sasa, unasikia habari ya mbona, nasikia sasa sirikui mkinywa, kabuchungu, midomo iko na nikasema maraba. Njoo hivi, akasema njoo hivi. Na kontra tuliandikianaka choi. Mwite. Kamwita, akaembiko kukazi. Kaambia, unajua papa fulani? Sisi muyu, mimi naambia papa fulani wa Kalonge hivi na hivi na hivi. Akanidanganya, se patient wangu, mgonjwa wangu ule. Mimi nikasema mgonjwa wako aye. Na yeye ndio vile anasema nakia ngombe zake mbili na nikapita ini semene, manake anarekipere mtoto atakufa. Dadangu yakuwa juste. Akasema sejour ya ule mfumu iko hapa, talala 2 jours hapa tu hotel, wenjo talipo tamkulisha na ifolete zile ngombe. Wanele siku dadangu alidanganya bwana yake, ase tuko na reunion ya famille, alikiala la mwangu mnyumba. Nikaambia dadangu, nakaleta na bebe yomba, nakwambia wafi bandugu, niko nabambia batumishi ya Mungu, bacha kazi, msikie maneno. Hapana filme, ça existe. Le Dieu que nous servons
anayabe niko naongea hapa. Bandugu, dadangu alilia usiku mzima, tukakuwa sasa mkesi. Nikamuuliza, mtoto balikufanyiaka nini? Mimi nilionaka tu nilinawa mai kukingine nilikunywaka na kuko mavitu fulani alinipagalaka mtumbu. Mimi nikakwambia ni dadangu, nikamwambia utanirumia bwana. Chini alipaguswa kupagusaka, nikamwambia sema kwela aseme kakangu tia mabiblia zote uko hapa ndaruka. Bwana nikazeleta na karuka sinikufe hata saa hii hakukufa. Sasa alinifanyaka tu mavitu akasema kabitu nini? Ase kuko vitu balikuwa nifunga kama nini kama nini bandugu, ile siku nilala niko trouble. Insomnie. Nikaambia mama, wewe na mfumo wako mwende umalizana, asikie tena ukanisa, mpatie ngombe zake umrudishe kesho. Soro sasa yeye mtoto. Basi bakamalizana mfumo akaenda. Bandugu le dada, mtoto akakomala. Madeza mtoto alikuwa anafanya mabitu mwa komplike. Paka wana kakatala dadangu. Ce que je suis en train de vous dire. Basha achana bwana shawa mwingine mi dadangu ya ole. Mbolo mtoto ashakomala, anaweza kuwa sasa na 12 ans 13 ans. Tulifanzia kwa mtoto ma deliverance, alikuwa tufanizia vitu mwa komplike. Kwa sai aliendaka kwa dadetu mwingine wa kwanza iko Gabon Libreville. Mais la fille existe na naimba kukanisa. Nilishaomba kuhusu ule mtoto. Mimi nakwambia ni iwe sura yake ya kesho. Flu. Mtoto iko anakomala. Iko Libreville. Iko en vie. Sasa tukasema tujulize, ni wa Mungu ni wa wapi? Sipendi tena juliza vile, nishaacha. Dunia kuna mambo ya mama Chantal. Et c'est comme ça la fille existe. Dadangu aolewe iko kunyumba kwake, anaendelea kazi yake, panaikala. Des choses pareilles. Les pressions que nous les hommes nous mettons sur les femmes, sans oublier que c'est nous qui sommes des porteuses de la sémence qui doit entrer dans cette femme, que ça soit productif. Donc notre mariage et notre relation sexuelle doit être suivi avec une forte prière pour que kukue kitu kia nguvu ndani. Bandugu yangu, iko témoignage niko na kwambia, Mungu anajua. Mtoto iko niomba, ataniita muyomba. Quelle origine? Ambao Biblia inasema ndani ya Ezekiel 16, si je ne me trompe pas, we Yerusalem umetoka, huyu mama Moiti na huyu baba ni wa wapi? Mwamuni. Siku ulizaliwa kitofu bakukikata, hata kukusukula bakukunawishi, hata kukupaka chumvi bakutiweka chumvi, hata kwa kukufinika ile ubaridi sikupata bakukuifanya. Tena hakuna mtu alikuangalia na roho ya upendo, na hakuna mtu alikupatia hata zawadi. Kisa nikakukuta huko na nawa na gaga ndani ya damu yako, nikakutoa ndani. Saa zingine ule mtoto naye kama anaweza pata neema, sijui. Mungu atusaidie sana. Ninaingia kwa ingine somo. Kabla sijaingia, ninataka niseme neno. Hivi vidonda ya kukosea uzao, mwenye anaweza kutufariji ni Yesu Kristo na wa Nazareti peke yake. Kombi tumwangalilie yeye, na ya pili tupendane tu. Nasema usimchukie bwana yako, usimchukie mke wako, upendane. Hivi uzawe na nguvu na maneno. Miracle iko ndani, miracle iko tena zaidi. Hapa Goma kuna mtoto kwa kanisani, mama wanamwita mama Sifa, ni témoignage vivante. Benye biko Goma hapa siku ngine banapenda bamuone, ndabaonesha hai.
alizala na ana matrompe, balitosha matrice ku general, me alibeba mimba. Tout est possible à celui qui croit. Mungu atubariki. Niingie sasa hivi, nilianza kwa uzao, niingie sasa sisi wachungaji wa Kristo, wa mama zetu tunazaa watoto. Jua nini watoto ya wachungaji ni maprobleme na maprobleme, madega zingine za nguvunguvu ni yabo. Jua nini mamimba kulewa abiko mbya Mungu, madegae njo biko ba musicien kama ya wapi. Jua nini hili kitu inatufataka. Unasikia kuna vidonda vingine vinatutokea. Mtoto wako wa pasteur alibebesha mimba wala alibeba mimba? Mtoto wa pasteur aliescroquer ni frapper, siseme bote une partie. Mtoto anabeba mimba wa kwanza, anabeba mimba wa pili, anabeba mimba wa tatu, anabeba mimba. Jua nini sisi wachungaji watoto wetu ni ile kuna vidonda vinatokana na hii fie anabeba mimba, inagusa pasteur, baba anagonjwa na AVC, tension ilianza gonjwa tension depuis mtoto wangu alibeba mimba, mama yake njo alituma ile, au mama anasema nilianza gonjwa tension depuis le garçon alibebesha mimba, wale fie wangu ambesha mimba, tena bawili anazalia bawili kunyumba. Nguvu vidonda ndani ya moyo, fie wako mwe tunapendaka njo anatufanizia madega, anatufanizia, anatuletea aibu. Batoto ya bachungaji Amnon et Tamar de Samuel 13, ile vidonda vinavunjaka sana, vinagusaka, vinatupatishaka aibu ndani ya kanisani. Garso ako anabebesha mimba nje ya kanisa wala ndani ya kanisa, fie wako anabebesha mimba ndani ya kanisa, anabeba mimba ya ndani ya kanisa wala nje ya kanisa, ya mtu moya hivi ndani ya kanisa. Natakwambia mambo mbili. Garso moya wa pasteur alibebeshaka mimba, garso akaambia mama yake, mama yake akaambia baba, baba akamupiga na akamfukuza, akamtuma kwa muyomba. Bakaito le jeune fille batoshe le mimba, wenda toshe le mimba, bachungaji baende toshe le mimba, matrice katoka, fia akakufa. Kabla fia alikufa kwa hospitali kwenye alitokea, kwenye balimufuatilia sile kwenye mudunia, bakajua kama ni mtoto wa pasteur ndio alifanya vile. Bakafuatilia wakasema, tuliona mama mmoja ndio alikuja hapa, kumbe ni mlikuwa kiabia pasteur, ndio bibi pasteur alituma. Mimi nakwambia machafuko siri machafuko, kanisa kabomoke na kafunga mpaka leo. Bibi na bwana bashakimbia. Kanisa mzuri kubwa sana. Ile kanisa kafunga bakakimbia. Mtoto wa pasteur asababisha ile na kanisa ya babake kafunga. Kumbi ule mtoto damu yake group O negative kuipata ilikuwa nguvu, akaisha damu akakufa. Fiwa pasteur atalunga tingia mundo, bashafanya dot kila kitu, anabeba mimba
ya mwingine garso. Oyo bifale twende tulagane na njo mimba ikaingia. Ndo ikakufa, dote ikarudia. Ona sene sa filime ya Nigeria. Vidonda, sasa ile vidonda batoto yetu bashanza tukwaza sana. Kuna batoto kukanisa me abo njo badegameni, bafi bagarso badegameni, batoto wa mchungaji ni mapepo mareturi tunakimbizaka njo na bengiaka batoto yetu shi ba Kristo juu shetani, manake shetani anatujaka devant fait accompli. Ile vidonde na bakia, baba anasema kila siku, kama ule mtoto wangu anakuwa hivi, sini weye Janine, sini weye auye chunga batoto, ili naleta kidonda ndani ya ndoa, vidonda vizito sana ndani ya ndoa. Ndoa ya Mukristo, ningisema hivi kuhusu batoto wetu, tukwe na kamatia batoto wetu zamu na kuongea nabo sana na mashauri sana na kubaonesha nivo nye tuko wamo na identite ne tuko nayo na personalite ne tuko nayo. Sino kama atuombe sana juu ya batoto wetu, tutashangana. Ngine temwanyaji, mtoto wa mchungaji akapiga kope na barafiki yake, bafrape babake juu babake alipiga appel de fois ya mingi kulitoka ma 7000 kama 8000 juu ya kuuza kama ni parcelle kwa kumalizisha majenzi, bakapiga ku bakafanya yabo yote, mtoto akajaleve, bana bakina pele bakamubeba benzaki, banaita babake shusha mago hapa Goma, shusha franga, baba analia, banatusha 500, banatosha 1000, kisha mtoto akia sasa tuishe eneza 2000, chose grave, baka babana bakafatilia nimero, umoya kwanza ye peki, Mungu akamugusa, kandikia barua pasteur, papa shinjo tulifanya hivi, mimi naenda nilipata jaribu hivi na hivi na hivi. Mtoto wa pasteur, ayons la puissance et la force et le temps de transmettre la puissance kwa watoto yetu, couverture celeste. Mkono wa Bwana ikuwe nao kama Yabezi, ibafinike, ibachungi na akili na mawazo na masemi, piske njo sible ne shetani anapendaka tupatishe haya ni kwa watoto yetu, atupatishe haya kwa masomo, bashindwe kuendelea shida, kuolewa probleme, kuoa probleme, kazi probleme, na ikifanya na ushateseka yako wote, inaleta vidonda ndani ya ndoa. Wandugu wapenzi, Mungu awabariki sana. Nawatakia kabisa usiku njema ya amani na usalama, matayarisho vizuri ya siku ya kesho. Nimashe maibada zetu ziwe na baraka na amani na usalama. Tuhubiri, tuombee watu na tuambia kwamba Yesu Kristo anakuja, na tupendane na tukingali wazima. Ndio maana mimi naambiaka watu, sipendake hii neno saa mtu anakufa aseme sitakusawaka kwa maisha yangu, a jamais dans ma vie, tu resteras toujours dans mon cœur. Mbona saa alikuwa mzima, mulifanya 2 mois 3 mois monane, na anakufa sasa ndio utamsahabu? Sumkumbuke na kingali mzima. Tupendane na tukingali wazima. Ndoa ya Mkristo, tupendane mabibi na mabwana, tupendane mabibi makiki, tupendane ka Kiswahili ya Tanzania kama vile ndio naweza isema, sijui. Tupendane ndoa zetu, tupendane, tuandike historia ya maisha, tuchunge batoto, tutengeneze vitanda vyetu, tupatiane uhuru ya kazi, tufanye kazi tulishe, ili umaskini ikimbie, kesho tusiwe na malaumu. Na Biblia inasema Psaume 115 verset 16, la terre, le ciel c'est pour Dieu, mais la terre c'est pour le fils des hommes. Tuenjoy pamoja na Kristo, tupendane, peu importe uzaliwa wa kwanza na wa pili, uangalie nani na uangalie nani, maautoritere mavitu fulani, tuwe barafiki.
vidonda vine tulitokanaka nayo na ingine tulipata bali tukosea, tusameane, tuanzie mupya. Dunia inafika mwisho. Yesu yuko nakuja, atatukuta na imani, atatukuta tumeshimama. Tuogope Mungu, tumtumikie Mungu, tuimizane, tutiane moyo, tusindikizane. Kuple ya hii inataka kufa, tuungane kwa umoja, tuisaidie. Tuko familia hapa, ndoa ya Mkristo 600 quelques personnes, 600 quelques personnes, watu wa nguvu. Tushikamane kama kamba ya nyuzo tatu, tuangaliane, tupendane, tusaidiane. Itakuwa ya lazima sana. Mungu abariki kundi hii. Mungu abariki mnenaji wetu wa kesho na wa kesho yake, ampake mafuta, atuhudumie vizuri na atupatie ufunuo kubwa. Mungu abariki sana. Mama Angelani, mafundisho hizi mama uziweke kwa umoja umoja, uisukume watu waipate, kwa maana nasikia mama Chantal asema alishafika mpaka ma 11e audio. Kumbe umuchangie hayo aisikie mara moja, tuzipartage uko na uko, uko na uko. Temwanyaje yangu kubwa humu ndani ya kundi hii, Mungu anaendelea na kutuchunga na kutuweka maukabila yetu, makabila zetu, maprototype zetu za madamu de gauche à droite, lakini anatuinir, anatufanya bibi na bwana, na leo tunakuwa kama vile patu yatoka mjamaa moya. Mbona unafanana bibi yako na bibi yako anakufanana na wewe? Ni juu ya upendo. Mungu atubariki, amen.